TV West ni komoko ne basa kwenda bitukireho so mtuza kugira ubuzora misho abana abutuye no mcumuro makagitu kati banze tureba makurago tureba ko bigenzere konge kikuru munonga tugire kitwayegamu na munonga bazire okurinda je abana kugira ngo atakaje byabahe Kono Steven Mubiro akubye bitule mu bujulizo bwaleteddwa bazadde b'omwana Hope Biyinzika eyali ow'emyaka 4 nga yawambibwa ku mulirwano ng'azanya n'abula okumala wiiki kyokka omulambo gwe ne gusangibwa mu kabuyonjo ng'atandise okuvonda. Anonyo mwanange nga simulaba nanziruka emisinde nga manyi tunabali kumpi nenga olugambuza agana. Mbabadde mu kooti enkulu e Mukono nga bawabirwa kuliko Fred Kayemba, Fatuma Nansuboga, Shafik Mali, Alan Senkumba ne Katongole bakomezeddwawo okuva mu kkomerero Luzira gye bamaze emyaka 3 nga bawerennemba n'omusango guno. Omulamuzi Mubiro asoose kutegeeza ludda luwaabi okuli Vincent Kikonge ne Mwajabu Bwega nti obujulizi bwe bawa kooti tebulumika nti ddala abawabirwa be batta Hope era nti agenda kubakkiriza beeyimirirwe kubanga bakandaaliridde mu nkomyo. Kino kinokodde y'abawabi ne banokolayo Fred Bogere eyakubira tata w'omwana esimu nga mulagira amusindikira obukadde 2 bw'aba ayagala okusanga omwana we nga mulamu. Yamusindikira sente kakati ekyo nakyo kiba kiramu banze bwebifuta sente yinza okusasula abantu abamanja Fatuma yakwata omwana wange obabwaba batamuulirwa tewali muntu amubuuliza nti omumanyi Era omulamuzi abuuzizza abawabi babogere gwe boogerako waali mu kooti basabye omulamuzi omusango baddemu okugunoonyerezaako nga bagamba nti byonna bye baateeka mu statement byagibwamu ku fayiro tebiriiko. Omulamuzi awadde olw'enkya lwagenda okuwa bawabirwa okweyimirirwa ekikaabiza abazadde b'omugenzi. Oluvannyuma lwa kooti bazadde ba Hope abatuuze ku kyalo Namaliri Kasawo baliko bye balambuludde. Siri musanyufu ng'omulamuzi atugamba mbula tetulina bujulizi bumala ng'agamba mbula byonna byetwala tebiriimu kati nga kibawadde beetu abagundi abasibe okubeera nti no babata bakomewo ku kyalo ate nga nze nina obukakafu mu mutima gwange ti abasibe abali mu kkomera be batta omwana wange. Nga kuliko ne tulakingi naye ng'obujulizi tubulina kubanga buli batukwatanga omuntu ku tulakingi nga bamubulira ensonga bava mu kutta naye kyesaba gavumenti etuyambeko nabo batwaka abaseemu mu mulimu ogwo bajje bannyonnyole kooti kiki ekyaliwo n'ensonga eyakwasanga kisekinnyooma oyo. Omwana Hope Biyinzika yattibwa 2 Septemba 2023 ku kyalo Namaliri omulambo gwe ne guzuulibwa nga 3 mu kabuyonjo y'abalirwana b'abazadde be era poliisi ng'eyambibwako aba CMI bakola omuyigo okutuusa lwe baguzuula. Madina Sebyala yakusakidde eggulire eri njawayerebera ate ebyo nokugenzera bityo okwomula Mukono turikutandika emboozi echarity twaturiyo nitugira ngu mbwenu tuzoora misho abokuba bunu bagira ngu prevention is better than cure nkoku wabireba bya kooti hati yo kooti nobweguzeeteya omwana wabo bakamwita mwene nikibi kare mwene hati nibanu bakikora ki abokuba ekihango ekitwakubaasa kukora n'okubaasa kuzibura twanitubaasa in the best way possible kuzibira ebintu nk'ebikuba ako byabiro nangwa rwakugira oti nyonsitire nko watunga justice nga tuishi justice
umwana akafa ushati kanwe ritani kumara umuntu no bakumusiba imyaka 10 exactly naba yafire konka nyonchika umuhanga ngarika ngutera higuru kuri I remember tukuregisteringa amasima bakushaba national ID when byona process no tari mazina gawe bagishara how we still have people are kutere mu charity ahuja tinsindikira miliyoni 5 mweno oko kutugisokwe akakutugiza nezinde umuka zindika mweno ahambabazi ekininda kuconnectinga na chachinde cyo kutwara number plates. Can you imagine somebody I nesmer connected ari na after aho no twakutandikira ejina ambitire first of all eteri abo kuba hati omunkumi 2026 new according to me shemeyo twine capacity yo kugira ngo umuntu yakoze simu no bwakujenaga ine njimanyisa ngo ine ndijo yarakorese we should be able to track that identity yira kari ya charter kozi seje simu rukagire kati bakamanya ngo erira keri eriyeri nirira keri erugambira simateji still bakakwata umuntu mano ni nchitere bituri nyowe ombikwate na security yitweji abo kuba we should be able to track umuntu akiri kose mutashime kuba nakikora umushamba. When you get in Europe no ikomuduka bagabira line yesu no actually bakuziguza you when you get there no zo mu myanya ba supermarket to ari namba zese bine bitongore nki 10 by'amasomo hatu no tora no umuntu najya tunondeje ni anota kumanya hatu tware yo rasi n'ubundi konka gisuma yiwahika no kwata cyari tukatwara reno kagenda kagita umusumu yawe I can tell you it is registered already taroma yangu bakaregisteringa charity cyo butunji manya kastojine iwaje to musumu hati ninyebuza aho kushangwa ine national ID rero binakashana kawe charity kazarwa yari bakagaruka kanusira kutugambira ngo agwa namahanga gatungukire for us we are still crawling atagwenti no ndangu tushika habi ya Europe kandi tutakashire nangu nakutenge nena so niteka ngo tukinde mituma tukugira ngo biriyo mu system yo kugira ngo ikintu nkibaremo kurekana inyangu bikiriyo mu mitwe no mitwareze we are not yet liberated mituma yanyu mituma yitu mitwe no mitwareze kugira ngo umuntu yampa sente nimbasa kumukorereki nahiriro nabiro wa security for example nabiro wa security nahenda ninza ko ni deploying abantu ngo banje nka 30 ogumutoko esira benshi gendo mission imba nincamanya konka ninza kubuzabuza ubujuru zabo cyanyenda ko barashe miliyoni 5 imbahereza he mitwaro 55 bataha then inaneshe kanzi baziriye zanje so niteka ngo ahe mituma yitu niye kigumise bintu konka hasigara technology umunya Uganda nayitegereza kandi namanya nangwa no munsi zaheremwe no shanga nitse turukubukoramu turukumanyaho kwatanaho kugaruza konka wiringiness yo kugira ngo turugomba kwatwa buriya bwo bufwire tukabasa gukora ikintu nko kucebekwa n'igikorwa. I think that is where the problem is. Otherwise umujuru zatkorera iwashitamiya heda chikeje kore no chumanyangu no basa kumanyangu igira ke ryagambira handi yo ryagambira aha wadomuntu yahindura amasumu hati no jankano bako bacira mwa hagati cyenyine bombamba sibe what is my concern. Yes chimanyi sangwe mitumbani yefuire chakwena tabasa kwegita aha ba revival abariyo baza kurara ba celebrating emyaka 9 nangwa nanye mbarumu so tinkwenda ngunzire kunabazahare rero mutongera kujunwa kuri yo kwa kare okunabenjunwa ukajota mbwe nimbe ni shambana nananka konka mbwe nerizo banakuchwa bantu batere kitenderezo butakabukuka emyaka 9 ya revival Gideon Senyomo nuturebe muherezo arahanga wa mushikire hihi reka turebe nikiza kutogota kitafundikire. Hello wewe mnonga sister chache na Vincent Mujurizi wo muri wa TV we Sorirota sister chache wakigamba nkija kutokota kitafundikire okutokota kitafundikire ikitankire izo bari anyumwe bazyo ubu oburebezi bwa nkore obwebembire mu associate professor Dr. Fred Sheldon Mwesigwa ogunomurebezi wa katano abo burebezi bwa nkore babene bakira abantu kwetoro rihanga Uganda kurwo mu Uganda na heriyaho it's revival East African revival arengo Rensi yona mrundo gucisha kuze myaka 9 nkabarokore wagamba soreje yargaho ahi
court eriyo negenda kwereza police court bail na mnonga abantu abakutekatekwa kuba nibo bisira omwana emyaka 3 bazo muco mukunkati nimenda kwari konko kulya muzire ayino bahame ihange nirenda ki nirenda okurokoka ogaruka busya okwetisa antakusibizeyo akasheshekera izoba nka TV West yakashozura haro aho mukoro guri nakweze cyo kishani nukumanyisa echo ebyo ryo noreba abo nibo mwe ombantu abishemwe abarokora abakwenda kurokoka abataka bebishemwe bari niberundanda omwanyogo bija kumara mu ebiro bina bishatu bina bitano ebiro bitano kanya chire ayibembiremo mu rumogo na mnonga cyako mukutebe kanisa the very venerable Reverend Canon Nathan Bobs message twakina nje tuganira omwanyogo batebekanise bata abagambikine baha bargankahi abarebereza bakiro omwanyogo nibangahi nebinikero venerable nkamwita asimwe owishe mu Gideon twino kusheberwa kwanga munonga hati abekiro cya kabiri awukatanje nyomwazyo niyebere opening day ninga registration konka abantu abariraha na hatu numbara abantu bahingura mu nguto kunoku za tente ziryaha ebintu birya abareberezi abakweta ba bishop abo munda ya Uganda na heri ya Uganda twaseba bishop 30 sate bapo shots zona zirya ubutugana kameze na neche shani tugumze aha bahereze kine kishane echo no kireba abantu kwa yo bagenda nanguna noku no basa kwiruka oreba abariyo no batendereza abo no bareba abantu bona baryaha ihanga riyo na ryaha kasidwe ryaha abaguze ibintu baryaha ekinsa cyarahanga nkirebeka nacho twashemerwa munonga muri yakasheshe akabiri na mushanju tiyo ntubara ekiro cya kabiri numure motoka zikwingura numureba biya ebyona nibiretwa okuzunwa uko kuwushe mu Gideon yagamba ensi yitazunurwe ebintu byeyongera abantu bitana okunywa amarwa kujaho enzayi abana bafa kubi kandi ensi yono shanga etabangukire etine busingi nabwo cyo nimbeta na hati izobere okwiza kare aho kashayibiri twaza kutandika hata bariyo bazoza breakfast nabwo cyo nishemerwa munonga abantu imo mwena ogumana umwija kandi buri izoba ekitera neki omutwe gwacyo nugugira ngo Yesu tahinduka okwabera nyumwazi nukwari na hati nukwari gumebiro byone kuko byese bihinduka numura abantu bombeka amazu gahinduka abantu bagura amataka gahinduka abantu bazara abana babahindukira kuko Yesu tahinduka aho kawe atura ari Yesu kandi najuna kibi najuna bugangazi na abantu babaje na munkanye nkandi kubi kuko aranga kantereza hati ndini hati nye mukuru w'ekiterane cyona okuya ku bishop nuwakubara mukuru wacho kunkanyo we ndi organizing chairman kunkano rero ngekiriyaha eche myaka 90 years okuzunwa kushiro muri inkore none ikintu cyango munonga nabo cyo rahanga simwe okurengwa abantu abakwija nabizire nabariraha turarza abantu wabareba washikararo notangara Gideon akakitera nekiwe cy'amana munonga kandi abantu abizire tukabarebaga kandi kiryo marebereza 5 twiga ngo nubwo bwonga ankore ibakweta no West ankore ibanda no sankore rusheri West ankore bushenyi South ankore ntungamo na nambara ste byon hati amarebereza 5 bona ba bishop batano barya nana ba diocese secretary zibona kandi ekitera neki kambaze nkigambe Gideon kugira ngo neke aba protestant ekitera neki necyabura umuntu wena necyabura umuntu wena akayesu nazuna kandi kakuzuna utukusamna mpora mnonga murebe tumihereze cyane mnonga ubureberezi bwankore butebekanise buta namwe twira kuri umuntu mutenti batware mpora tuganira hati tutebekanise tents wazireba za mega tents ezo zirya ecyakabiri twatebekanisa abagambi abakwija kuba abagamba nimutu batanikiye nyekiro manyi abantu batanikiye nyekiro kandi hata za tente zone hariya baragururaho abembazi tuyinena amarwaro omuntu wena arikushasha amarwaro kandi haro no kuchebera endwara eza sirimu eza pressure eza shukari ebe byona ntubicebera nako abuka Yesu akatamba kandi akatambira kimwe hona nabwo ecyo ebyona numbireba okwenyuma za tenti abantu numbareba omuruguto abariyo nebijana bagenda hatwa hikabagambi a Bishop Sheldon
ayesire numure the right reverend associate professor Sheldon Mwesigwa na mama Dr. Alice hata boroba hosts kandi co-hosts abinaninga mama rebereza gani hata umurebaho right reverend Alfred Muhozi ogono wa North Ankole eiba kweta shere ayakurataho reverend right reverend Johnson Twinomuzin ogono wa West Ankole ogono mu manyamanonga ayakurataho right reverend Amos Magezi ogono wibanda kandi ayakurataho right reverend Nathan Ahimbisibwe ogono wa Ntungamo nabwo echo kandi hatogurwe Archbishop witu the most reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu Archbishop w'Ikanisa ya Uganda ogonwa akureberera Uganda yona omu Anglican system kandi tuyina bagambi abaragira heru na numunda ya Uganda aheru obwo kubanza rigira heru niza kubanza wa gat baby expositor nibamweta emeritus right reverend John A.M. Ganze ogwe naharga omuri America oyo naharga America ogwe nwo mugambi ogwo muzungu ogwo muzungu ogwo gwari ya screen yawe aha ogwo wamurebo hatogwe kandi yakora taho nawe naharga Kenya right reverend Dr. Samson Mwaruda naharga Kenya international ogwe kandi wo yagamba tokurgaho kandi ogwo ndizakora taho right reverend Nathan Amoto Rusengo ogwe no wa Rwanda naharga Rwanda hata nabarigira heru kandi tuyine Archbishop Emeritus witu Henry Ruko Rombe the most reverend Dr. Henry Ruko Rombi ogwe numumanya yakoro mukanwa ogwe no kuzunwa konka nabwo cy'abantu abaryaha as screenage numukireba ngo celebrating 90 years anniversary ya East Africa nabwo cy'abantu numbareba ikintu kiboneire kandi abantu bona bizire shemerirwe abantu barya breakfast breakti lunch supper woke chikuru munonga nekigambo cyarhanze Yesu tagira tahinduka nyumwazyo hati ebro byona ari yakuba ebro byona umwe wa Chief West muhereze timetable na road map yeri zoba ninkese ya naija aije shazinga yabahinde shazinga n'ibindi nke hatogo mugambo unagambo go muzungu nwakuza kubanza gamba nibageta baby exposition shayibiri ntubatoza bishikazaza kwika shayibiri ntuburwede hata barya breakfast abantu bariyo banywa breakfast abariyo mu high school abariyo mbarra junior abariyo mu hotel agagona agamba ragona mama hotel tugaherezo Lake View Las Vegas gona gagata yari gona ama hotel garya nabwo echo abantu abakuza kwiza abarije hatu wacerira ayingambira iwaleti akabaza kurgo wanyu noshango mugambi ya hereze baby expositor kandi kakurgaho nahazaho Henry Rook Orombi Archbishop Emeritus atagambire kimwenjiri hatejo morning session neba yaho kandi omwazi nabwo ntsagarraho Mwaruda ogo wa Kenya nuwara agambe iyo tugariho Rusengo tendere omwazi konka tuyine muzakwaya kwaya na muhatu okwimbisa no kutendereze kirya na muhatu ne kwaya ya North Ankole Diocese ya Risheri kwaya niyo kwa hata na iberi ya stage nyomwaze ya Cathedral na All Saints Church Mbarara ezo stand kiri kandi ntaguma tugira ababushenye nebeja aba South Ankole ntunga mu nebeja abibanda nabaza kwija naco nzaguma za kwaya nzo alternating burizo nabuca nani kusaba hate shaheji egari jivuge ebigeri bizeho piki jite mama emotoka tabomatari oyasiri hangu ihangu kwa bakereze umuhanda abantu bakoma hande otemuza indicator ojeno irukanga deriza rya mukamara simwe nabwo echo ekikore kirya nuko ntwakira Kristo nkomujono witu akamukamhera namnongo murebe wa Chief West muhereze cyata nyumwe bazyo nchwari then na akwenderaho expectations manya president naza kwija asandi hata kitera n'ekine cy'ibiro bitanu kitancenye umwazi rwa kashatu urwa kana urwa katanu urwa mukaga sandi niyo kamariro kandi president arya nwakuza kukinga kitera n'eki nko mukuru wihanga kandi no manya nawe akonka amashereka go kujunwa ishe na nyina bakabarya borokore nabwo cyo ekitera n'eki ahagata ezo nenjiri nebye shongoro no kurya no kunywa ebyo byona bitakufera kandi tebekanisha entebe nobo kusamira entebe mukaga to kuzeza nabo cyo sitame
nuko kuyabira bitanda munana bito kubiheza tugambe ntebe Sister Charity na producer wanje munkirize tutambure mpora tugambe ntebe tutunge ekishane ekyo obutukenda na mnonga tuhereze omuri bwa TV West buzima amanye akarungi akari omukujunwa okwitiriza Yesu kuba omujunu wawe no kwatura ekyo cyancho rero reba screen yawe tuyo tugenda ahi abagambi barigambera izi zimwe antebe zitebe kansiwe na mnonga okwakira iwe omurebe wa TV West iwe omwikiriza iwe arukwenda kumanya revival emyaka 9 ushimukwa nokora ki abo burungi bwa hati na nyinzi naza kwenderera aha nyakire din atsibure na mnonga omanye ikintu cyo shimukwa nokora okureba ngo din obutukusibura na mnonga omurebe wa TV West entebe zose mwareba zona zaza kukasha ibiri niziba zijiri numureba n'abantu abari hariya abatangiye kwija abahereze breakfast now they are coming in hata kishane iki kigira ngo nimpendera ninyongera kubeta nakirya hata mureba iriya platform iriya higura hariya hata bagambi no bakobora bagambera hata kishane mukireba n'abantu abashikiromu numbareba rero bahingura nibagenda bwecyo ntubeta munonga shayibiri bube mwashiraha kandi ranga yakoze umurumugwe ekitirisa cyaranga cyarebekire nawe cyo nimbeta kandi no murebereza nabeta nango nabarebereza abandi nabo bari no babeta ko atwira barebereza batano konka barebereza kandi barya here na hand naba emeritus bishops ba bishop katonene ba bishop bagam ekitirisa cyaranga kirya nimba sibura nimba sima nimbeta kunda bareba ekitirisa cyaranga nabakine kandi ubonaza kutereza umugisha omwizari yatateitwe niryo mwana niryo moyo rukwera amina Senyo Gideon ngo mazina na nyine the very venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mosje Ogunwe amrundo Bishop Komizari umurevzi in case yagira kwereza ihanga kuno kereza aheru umurunkore na naheru yaho the very reverend wakuba ariyo muntebeje kandi we chairperson organizing committee. That's right. Ekiterane okujaguze emyaka 9 ya revival emyaka 9 yo kujuna emyaka 9 omwanya ogu harimo museum harimo bikozire harimo bujurizi omukureba omukugamba nebindi ke bikishariyo ukiwerinda TV West shaha mushanju agihangwe then shahibiri omukiro omanye watabasa kutunga umugisha TV West ero kubikwereza nasiganse mu Gideon aho murembo rambara kangaro mu studio Vincent Mujurizi na Sister Charity baguze na program ya Simuka babare munonga okuturetera aba revival mazuma revival kuretarizire kuruturu kubimunonga kandi yedine jo twajacire twarokoka twajunwa nicyo kitendereze cyo reba ntutera tutarukuryarya tukahendera tuherize ruhanga witu tubendeze birungi byonka kandi nanye ninyongera kuhiga buri yo mwe nariyoko wati ya mcyo bucirikare ukanoshange cyo kutangaza cyawe uko ntorije kurara wacu bugana ahanyuma yo kugira ngo waye hayo wiciriza kandi waza kucelebratinga imyaka 9 ya revival ninjanga kutugamba revival kicenga yakuba kuma ham kristayo cyonga konka ninchihiro mon meaning yacu to revive something to kuregaruza busira yes so nore twatwine African traditional society twatwine twarze yitu kasasuro nyinshi tingugira ngo buri kimwe kikakiri kibi ngane byabe bibi ebyo kujuna kwireho ati dine karete binte bimwe bya repressingire bibyenyima for instance zo tukamuri wari beta versions ibintu dine kabitera mutwe ibintu byo kushanga n'umukekera ibintu byo kushanga n'umwitana emwe bicuruho kongatirist at a reduced level so nabo cyo by all means umuntu yajunwaje na government negobamo nakomasa so nekintu kikuru munonga kandi chedini kokuyagamba we bari wagumanitwe ahabwa program ya system ka twaza kumuroka cyekaringa rero garuka twene mpapura z'amakuru nazo ntushabango muzacire mutakargaho
Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kuhindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka iwo murebo wa TV West omuhanguzi omuhanguzi wa TV West omuhanguzi wa chamukana sente andika star 238 star 3 hash ukusalisa kumibiri zawe ta umukazano hakuna mikwara 5 chikore speed ungana kwa tani zizo rebe namba ya screen yawe urebe namba yawe urimu omukazira warya akanyama Hello omuhanguzi yarebe karo aro shabo Orgota ja nibayeta bisisino asimu yonoreba hoki tera kari kaurire urira mashemera kwa wajani wakwetwa haba kimuhumuza wajitera kesimento uri mwanya ki muri kitozo cyane sho emitwara tanasimu ya waziri hozile cash uzumana direba ozanire mirundi ngai zanire mirundi wangure mitwara 5 Maguma. Ramusha abantu babiri boka tutaye. Bweno tarindaho terasta bibirasha tunamunana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe otaferwa according to Tivest ni hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi Tivest twakuletera kazano ko mutano akaremo ibyama byinshi na kusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buri member we nari mu family obeno chanti kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kano mwana ayaziro atakuma yatikana simukana za rumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misino korekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkozone ziriyomo abachikandi yakulira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ni hinta family Tivest ni hinta mama no mwana baregumani twe iwese bona nyabo ahabwa programme ya Sisimuka tucine aba Planet Pharmaceuticals Limited abakorire imbazi muronzi munonga rukutamberaho naho ukagaruko mirimo yawo kakora harimo mbazi nkogwa Zikaf ahabo syrup oguno gutamba nugwigura maraka ugaruka ukutambera omumiro ya wigura miro kandi majangwa abana n'abakuru mwenda numukoresa kandi guyo pharmacy zo no mwihanga bagaruka bakwata aha mubazi ogwa fremo ogwa nugutambo kushasha ko mbiri kushasha ko mbiri hamwe n'umushwija nabo cyo wara wakwatse bintu nk'ibyo taragaso tunjo mbazo gwa fremo naba Planet Pharmaceuticals Limited guriyo muza pharmacy zona omwihanga ryona utakafera aho kandi urwa safutaragaso katungo mbazogwe then wara wagumera bukanga change manyisango y'inshonga ruyarezo zayo gaho taragaso rebe omushaho impapura twine the new vision twina no papura rwa bukede konkana hebo mgisha okuba ninye natandika no papura rwa bukede hano agent omuyimbi na chinku afiride ku myaka 8 gwetari ndijo na Dolly Parton kandi unkumangu benje no manya ka Queen of Country Music aha bwensi yona okutwarira hamwe imyaka 8 beddu niyo yaba yasya
bitaro Jerome Magarage Nseji aganda makuru mbajanti ya motoka za Anita Monga obukwakurizo bwe bazitaddeko fayiro ye egurumbya police that is former speaker w'ishenjero yitu ya Uganda Anita Among birebe obukwakurizo buri ya motoka ze hanyuma yo kugira ngo akakwatwa ngo bundi akakoresa ofisi ye kubi na ne sente zabezirimo Museveni president w'ihanga ya Uganda akonedde mu Baramu ne Namere wabare Namere na Baramu barugahare ahabwe mukozire Museveni nawe yabakoneramu waliwo omulalanti agambibwa okufana zikibwa akomyewo na sati z'ekyalo nabahabireho kikenyine nkimanyisa ngo bakaziko taruwe ninga kafa ko yaheze yarabako kwa hasi kataruwo wenyine nyotinda jireyo konga bakaba batamuzikire no mubazice tafotoka yakomyewo ekyalo kwegama yagambo waye kiki kino obori yawo bamutekayo nga mulamu na waba wamujjayo biryaha owa CIA asazeeko Putin n'obubaka obukambwe ezo n'enshonga za Russia na nebindi nyenda ngoshomeyo rebe okuba twire nibakubagana ya Russia simanyi America simanyi Irani embera nkezo zona ahandi bakoreka nti genderera obungi bw'ensigo zosimba mu kinya okwongera amakungura n'amagoba zigenderere zaziri ibiri amanye ngo ibiri nizihana space kandi zane byana binji munonga nkawatayo obuntu nkamukaga bwana buzakura buri kurwanira right buri kurwanira mizi buri kurwanira that fertility amerwizo abunyongoroke ushange butaya nabyana birungi nabwecho genderera obunji bw'ensigo zosimba mu kinya okongera amakungura n'amagoba paspi LE komcho gwa bukede burerwa kana neberyaha this time round between social studies of course nebejwanjire na religious education na mnonga nchakwa twine abakristayo then na abasalamu so you do either or Vilmo muna mathematics answers for the whole day package ya 24th August na yoba ajitamu so no manyangu you attempted to do this this whole day package just to know that those answers are there and the method is to get those answers no manyomu mathematics a method is also important asiko bulamu byobokora okwewara sirimu mazime byokwehara kukora sirimu kutunga sirimu ntubimanya okwihaho haba munka umuntu kutere kikatuni ingamanya koresa kajertani ngomuntu kwamba ningomuntu ibintu nkebyo konka hasigara byo neberga omukwegita wakoresa kondomu no bawachitamba 99% kandi wo wabirjiraho kimwe atuno wachirra kimwe aha wokuba kana kigambo kandi batokabireka nangwa birekwa konka ticangwe konka nicibasika musomehow byasigara nebyo mizano nabyo neshakano bitunga watunga urupapuro na shilingi 10 zonka katurebe urupapuro rwa The New Vision ururimi rujungu what does it say yabare mnonga charity The New Vision is here turuina hare nurushanka bati first page ni yeje wajireba hati headline negamba chi Among speaks out after house arrest abeyamare biro 8 na 3 umukayata kurugamu akumirwe mwana bamuyiro security. Now she spoke out in your headline. Museveni defends Balaam Namere. Amurumo gwarenu bakora nanyogo nkuteka tyango numurungi abantu ntubasa kugira kritikinga kugira bati konge kintu kibarenu bakora Balaam and Namere in local government. I think I support it. Abugo bushumanguzo tamire. We have lost so much for so long. Over 150 tenders zarahanuya omurupapura ndwerumwe njano opportunities ezorupapura ruine. Government varua surveyor heard over road fraud. Surveyor varua government bakomirwe ahabo kwiba ebyaharuguto obushomankuzi nebindi nkebyo. Turugumizamu amakuru ni mingi. Nakauka road ati nibaba twagambira bibakwasire ahabo bakozere ebitahikire
Devices allegedly used to record message submitted in court. Ibyo nibyaya in court nojimanya. Bank blocked from selling matrimonial home. Bank bagizibire bachinjira ebyo neza kuguzamaka gabafumo. Ishija n'umukazi eke yabo ati bank beyabitahamu yazibirwe. Wabireba urupapuro rubyine nabwo nogichwayigamu. Ministry probes Murago land dispute. Biriya ndeba minister n'abakoba niza kubishangamu umupapura kandi omakuru agandi be serious about symbols of national competence. Yeah, I think this is right. Uza kumanya ngweri yanga ndobasa nubumanyiso cyo bwo kurebaho nibwo burubuha. How commercializing of innovations can boost Uganda's drive to $500 billion economy agagariyaha. Then harebuze bakubuza URA hanu yajine kitongo chikurundana n'imishoro. Why do the same imports have different prices? Ebintu nimwe nebirgahero byona kungabiye n'imihindi takushana hati cyo nkiza kita abuko bamba kuyo mushoro ikintu bakiyo mwingi kintu bakiyo muki. Why URA ne chikoreta ibintu bikatubyine twine mu na nebigezo senior 4 physics mock exam ebuzo birumu ahabwa beji mwabina beji umwana ariyo yakana senior ekikurondo rupapuro urwekwate niza kuyamba munongo cyatu y'umucumuro, but you can be getting this paper ankumibiro zawe zonka. Tugeza kuruhendera what Africa can learn from USA's United States of America Constitution. Ekintu yenda nacho tukimanye mwine ihangeri ahandi tukumiza mutureba aha. Season pamoja finally kicks off amidst fanfare. Yeah, She Cranes Land World Cup timeline. Nabo bari yaha. Then urupapuro rwine last page kugira ngo Vipers set for 20 years campaign. Aba Vipers first competed in the league in 2006. Byona nibyemzano na last page ne sheti urupapuro rw'ngo wagura emyanya yone n'empapuro z'amakuru no rushangamu asiringi zawe 12. Amina webare kubasakutereza ebiri mu mpapuro z'amakuru Vincent. Ahantu ho twakoma habwa kashonshore cyaka ugarukansa kwatine muramwa tuje kubantuganiraho tuteka nimwe kumkuba muri yo kumwashita mu matera mutoki ubundi mutwasa tubasa kwihiha no muhanda twombeka hamwe ihanga ecyakushasha ntushabango kigambe kandi cyakushebeza naco kishobore kana na wowe no buriyo bwo kwasa kututera aho bwenshonga stars zimwe na zimwe nabwe nota solutions bene twikirize tugaruke twarwo mukahumuraka. Obuhabuzi bw'omushaho nebo kuhikibwaho Kiramo Plus wamanyi ku bulumi no kuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Then obumwe ekyanyuma nkipasa kuseparatinga omwana atakazirwa complete and also yes so kucho kuseparatinga omwana atakazikira kuzarwa kandi umwana cyahurire ntwatwine kumwiyamo ko cyagumya mu kikaseparatinga nafa nice cyakwa na dependency. Yes, okay. Then hari tukweta prolonged labor nituba buri mukazi wena yatandika kurumwa mtujirangu yazo mu active labor yaisa 5 cm 5 cm akwa nyinenda tejizeti tiye kucinjira nyinenda bati so eshime kumane yigura mpaka 10 cm niho mucyara ari kuzari.
okay so ntujangu yazo active ninga yazo mu serious ya okubara centimeters numanyiso kucagumana kuyagumana yigura nyinenda nizo centimeters tukwana tumanyisa kara twatandika ku monitoringa zatandika ngwe twatandika kugira ngo cyaba serious saba 5 centimeters so ntonto manyangu burishaha nana yongera 1 centimeter 1 centimeter aho numutumiro twenda tumwana ya isa 9 10 okay nitutumo twenda tumwana kwa ntuba turi hiye konka hate bishabya ni bija na nyinende ari kuyigura bishabyani byinje na nyinende shimikwa neyigura konka wagire bisha nyinende takuyigura na bintu biza kuruso mwana yes aka nyinende na magufa ngabasa kubagarije nyinende yange kuyigura ekitukweta cervical distortion tugerura binyo yange kugira ki kuyigura katwe kwanga kuyigura nubwo bishabyo kwingana ki tibikabasa kugira ki tubikamwana takubasa kushohora kureka ebishaku byo kuba bice nibyo tukubasa konjezaho Wakati tukayongeza ha muhanda tukayongeza size yo tukacendeza size yo mwana yes konke bishabyo ntubasa twareba ngo amagufa garije no mwana ni good size konke bishabyo negeza aho kuyigura yes kuri ya powering intujihamani tumonitoringa ureba umukikara yagira kiyaza mojaraba umuntu araba then ariko ndi kitukweta obstructed labor ntata kwena ngo mucyara aise umucitukweta obstructed labor akaka kutunga obstructed labor naza kwenda tunje kitukweta fistula na shokutonye enkali obstructed yabehejo no what obstructed labor hati lebe taka ikiro muku okay hati twajangu omuhanda gwigura nyinenda neguma negura 1 cm per hour so kutwakunanka kutwakwisa hantu tukareba because ntuza ku estimating unaza kubali 9 centimeters omushahina so kutwakugaruka tukija tukachebera tukashanga in 4 hours yatambuza hezi ibiri ninga akiri hariyo ebishabyo biriyo nyinenda egumire nko kuyagira kinko kuyatandika nico nchimanyisa you getting prolonged labor so prolonged labor ko kubota gisotingire otunga obstructed labor mbenu ogezaho kujema omuhanda yigutari nico twagira ngo ko kubona ogezaho omuhanda gutari omwana obasa kuhendera ogize kitukweta fistula no mwana nahendera kabiri nabanza yaruha kuza kwikakaba nchanchi mahisa yagezaho kuronda umuhanda konka haburo wa mukwera yes so ati nibwe obstructed labor kwijama of course mukazi ka kutunga obstructed labor no ruhagoniremwa ku emptying enkari noza kushanga ruhago ruzimbira hibondo oshitamwa kapira kenkari urebe enkari yona neshagama urebe ubukazi buzimbire aboko nayo nasindika tashime kuzimba ubukazi konka ko kwika kuzimba nchanchi mahisa wanojema aho umuhanda gutari exactly yes obuhabuzi bw'omushaho bwabane bakushibwaho Kirama Plus ruwamanyi ku bulumi no kuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Otaferwa Storage mwana ka boy. Nduwase. Wayase. Nachi. Naro. Na mutima. Tuwacherwa chi? Nowe. Nterwa mizigo. Tuwacherwa mizi. Ati yanyowe no manya kina kusabira kazindaro. Nyenda bona barioko bachimanye. Bachimanye gweki? Bachimanye mbunyonye nyenda kubera omuyimbi. Toma kapera yes. Toma kapera mwesongo. Akapera. Yes. Akapera kali bwekati. Yes. Nyina mbatera omuziki. Tandika. Newe katandika buto mwana nyewe ni mpwenje era kuriga buto mwana nyewe ni mpwenje wose ngo mugato tano wanje chimanye nyewe okuonja mwana nigo murimo mwana. Yera kare skiri tukahurire. Alien akambia the uncle Steve Ann. Jana zigede.
Mwe, mugambe, pate, ndekankube pate. Ndekankube pate, ndekankube pate. Sababu sabi ndekankube pate. Zina ni muhumuza muzukuru barije. Omusiji kasusente yengobe niyo ndikoze. Nimuteja mateji nesha hayo kubihano. Obwire niburi. Gentlemen, this is Rasta Andrew Fitideus. Fizo wanapita linka presiko je. Abakare bakachefu mungu warwana na akakwata tutago mukina birogo ni wawo. Akesongoro nyenda ontereyo akesongo kwa T-Power kwa kweta niwe chimuliro seji naba nkwine confuse me ngaboletse bagamba ila kuba ni wawenka I'm loving Yebare iyo mywano witokera nitwe ahagwa programme JS simuka njere cyo butungi charity omhereza tukina aba Planet Pharmaceuticals Limited abakutukorera mbazi ogwa Zika Herbal Syrup hamwe na nombazi ogwa Fremo korese mbaze jo okubasa kuraka kutungo bwezi zikafuneja kwane kutambira okuzimba kumiro ningasho kwigura maraka beitu mbajangu nekorese bw'abana na nabakuru kandi kutukuza aha Fremo ejene tambukushasha kombiri kandi twera namushija enshonga kuzirayo jaho twakweshengereza yirukanga ori bumushaho twatunga mugisha gwo kutaya isa umunyadini ruranganwa aha bwembere rikwija kuba nebaho omucanga citu kunuya na mnonga omurikabura ryantonde aho turije ku bantu wakira umuhereza arahanga Pastor Kayanja ecyatwire nakora butosha konka mwana hati ntwenda ngutwongere ku stampinga no ku staplinga okubasa kureba nence kirije kuboko umuhereza arahanga yaheza kurbata omucicweka omwami James Muhumuza we yashitiraha okubasa kututangaza hanshongejo niryari nahakuba yoki na nebindi bingi reka ntakamwa kebigambo katurebera kurwo mu kanwa ce yongerana no kutwe yanjura Pastor twakwakira yabare munonga programa wakasheshaka amazina ni Pastor James Muhumuza akuruga obuhereza ni Video Ministries International aho murumbara no watsubuka hana ni mangu watsubuka kabora konkana najwekera omuhereza warhango bakweta Pastor Ezra yes mugisha uruka kabura yakayihura nuwarukuza kutaya isa Pastor Robert Kayanja yes kandi ayosere na mutaya isa buri mwaka namazama hato guno mwaka gwa gatano guno mwaka gwa gatano so mbwe ntwatubaretere nkuru nungi ntujacira nabikone biri nkuru nungi munonga benji omwihanga ryiteri n'ekiceka cyiteki Pastor Kayanja nabamanya nanye ni mmanya nebe no mmanya je munonga nahora murebere wizubwera ijo nakora biramu amen mwena baturikize umushonda nonshonda zensi ya Uganda ntwenda kubamanyisa ngo rihangari natutayayira no manya umusheje warhango go bakweta Pastor Kayanja arahanga kamutaho majita amina Bible netugambira reka mbushumire cyahandikire eceka kike ngomuze muri kubagambira umuruka eshura ya kana mushorongo gwe 18 kandi gamu murujungu kaniza kukivunura umunyankwe the spirit of the Lord is on me because he has anointed me ngomoyo warahangari yarinye abo kuba anshikiriho amajita to proclaim the good news to the poor number 1 Pastor Kayanja rahanga kamushika amajita akamushika amajita garahanga namukozesa munonga mbyo kutangaza umukuburengeri Bible yagira ngo amajite cyo kubanza cyabyona proclaim good news narangerera boro Pastor Kayanja mutera amajita gukwiha abantu mu bworo number 1 ijo emyaka wera agire karamoja abantu bakurya bakwitwenjara abana bakufa yatandika kuhinga yajyatanga abantu bakuza kufa turi abantu bakushabara hanga bakunda rahanga bagambe ngiri abantu bakatufamu turi mu yanga yitu yatandika kuhinga abantu baberene bafa batandika kuzoka
batunga cyo kuriya hata bamwe bari no makuru mu miserejo nibatunga kasente buri zuba amen ago namashita karamuge yabere yangirwe bakaba bajyanga ishara not wait for karamoja to develop icyo gambe kinashanzire we naye bari kubatahira akabahereza amatsiko amen so icya kabiri has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight to the blind ngo anyohereze kurangirira inkuru nungi aha batsibe abantu tutsibirwo mu bintu bingi biteka byitu mu nkora yitu mu genere yitu no mu twarize yitu abantu bakomerwe mu mabanja abantu bakomerwe mu ndwara abantu bakomerwe mu bintu bingi konka amashita nigakomora abantu bona batsubirwe pastor Kayange arahanga mutero w'amashita go komora abantu benyi nyom ndebere arahanga namukoze byo kutangaza bingi ijo mwako guhera no sho guhera guri gundi nkanda kabura bareta umwana babuyeho mu Referral Hospital mbarira mu Referral Hospital bamutwara ba doctor bamusibire ngo mugende mutebekana zo kuzika ngo mwana yaturema imyena na nyine nkuru bakamureta umuto bamufitiye akabura barakumenya Pastor Kayange ariyo kuba mushyitsi aho nyine nabendi ya gate nagabone manya nyine nkuru ati Pastor Nyamba twakiriza umwana aka kabiri umutugu kagutugira nakanagira ati nakaba twamukwata nanye nashoberwa twamukiriza niba matsiko horaga bucende kagataro nimanya ngo nifasanye no kwikiriza konka mukagarantera kwikiriza kwashira ko kwandemamo so twamutwara Pastor Kayange kari nabura kuyature tukiriza umwana yagera tumutaho mu mesho ahansi ya stage atumuta yagumza mar kubura tararinzire mu musti kuri yajya tumuta murambi cyaho yarambara nko kabiri atakutambura atakushitama bamukwatirire bitiya netwe najya tumukama ukwateho turi yabujurize yabura nkide kikitano immediately ubwo mwana yatana kushabura ubwo mwana taramukwatira kumukwata atogo mwana atimuka atishitama nkagwebwa kagonyo nayibuza bishi Pastor Kayange afaki twe nakatubire ba pastor tukano shi cyatwo go tabereka akashabira abandi ubwo go wakabira tamurgaho akamwesasira akatambira bakiri mu mwisi atimuka tishitama nareba umwana yashitama bamumti yashitama yatetema atiyemerera abujuriste barafite twine dakikanje exactly konka to cut the whole story short yes umwana yimba yatandika kutambura there and then batandika kumukwaterera yatambura second sinchi yagoruka katute yatandika kwirukanga enduru zatere kishayito so ikintu nigeze kubagambira arahanga tera amusheje waranga amajita agwo kutambe ndwara impumini zireba ibyo kutangaza n'ubikorwa bingi munonga mwena nimbashaba abantu bona baturukize ntungamo isinyiro Uganda yo na Western region yona ebero 30 byo kwezo ko kwa munana kana sandesh nasanje kwitye biro 2 September okwamwenda Pastor Kayange ariyo neja kabura rya Kehura mu ranch ye 10 ebyo bishatu bena ntuza kutayayirwa region yetu yotayirwa mwe ntwagize kubeta ronda kasente kawe ebyo kuriye nabiza kuba biruho uburaro nabiza kuba biruho utakafwera umuntu we kwa time gugu yaweje tugende tuze kukira kasente shindonda kacho kuriya no kunywa no kubyama byababiri ninga nimbisha shorura ku nkabiro bitebekanisa akasente naka transport okay transport yayo kutwarayo no kugara kongo kuriya byatebekanisiwe uburaro watebekanisiwe yes indagiriro yemerire tabo ko bahati nyonkanye kabura mazima ni baso butagikinga very good program hatko kwikariya ntonde hariho umuhando gwakika manuguza kashagama stage aho ko kushikaho no buza tuninza kabura mu kiterano cya Pastor Kayange mu ranch nambi 10 wa Pastor Ezra mugisha aho
washikaho za bodaboda zoro za taxi zoro waboye n'imotoka yawe bakuhabura nare wana no wa boda nanye bembera no wa boda nakwebembera aha wana haruna n'umutaxi park ya Riantonde no basa kuzama hari imotoka zikwana zayo yego okay ukutandukane biro 30 abamwe bashyikiriye no kwikayo amina bariyo nibategereze bariyo no bashaba bariyo konke biro 30 abo basa kwikayo ashatu na kimwe umuriro gwake nkubwa bene buza kwira Yesu bakamuretera abantu bendwara nyinji yabatambirira kimwe bete ne ukori umbose mwene batashitama bije batonje kukizubwa umurigo mwe ningo gundi hatwo kugamba Pastor Kayanja atiteka ngo hata Protestanti manyamo Catholic Muslim nyabiya wacho ni bene cyabo yabar pastor orengo nurwo ninga tukarurenga kubi orwo mukarurenga kubi abo kuba Yesu kwiyizire tarizire cicweka kimwe cy'abantu na ready name akizira bona Pastor Kayanja ari na leta Yesu abantu bona nebenda Yesu abantu bona nebenda kukira abantu bona nebenda kumuka abantu bona nebenda kuruhuka Biblia yagira ngo imwe abarihira n'abaremereye mwija harenya mbaruhure musho mukristo yitakwenda kuruhuka umunyakatolika takwenda kuruhuka umusilamu takwenda kuruhuka mbene Pastor Kayanja yari yunije na Yesu abantu bona yabori umufumu yabori umusilamu buri muntu wena ijoro ruhukiro muri Yesu tumwatandika konkire yiminga ngo mukatolika gumaha ngo abo kuba yaje ndo witu yacarura witu nga tukure yiminga azoronga azwaheza wayakira Yesu Kristo iroko gari cyo mukanisa yawe utandike gushaka gastaba wakizubwa wakizubwa nanisha bango tugarukire mu ebiro byo kwezi na noro kuza kwija na caca yituru kusamo utwenane nambaze sumu in case zabazuruho hadiro bunde cyatushobaho mu muhanda twanyo utwakubasa kuterera ninga information ndije yakwasa kwanerenga habwire witu kugira ngo ababuki yabare munonga ebiro tutandike ibiro 30 byo kwa munana ka bibiri byo kwa mwenda ebyo byo biro by'ikiterane kandi na crusade umugenyo ryo natutayira na Pastor Robert Kayanja orukuruga Kampala Rubaga Miracle Center abantu bengi kandi we pastor wanje by the way nwe na pastor wanje uri hansi yembwe ndi hansi abakwenda endagiro ninaza kubahereza namba Yesu kugira ngo wano enda kuhabuza wano enda kumanya keneki kandi urukutayase mu mweta Pastor Ezra umugisha wa Purification Family Altar Ministries nwatwire na mwakira kabura namba Yesu mu 0 mushanjina aberneina cyenda n'eshatu kinana ekanye garikemo 0 mushanju ina aberneina cyenda n'eshatu kinana nimwe bare mnonga abaturukizi orumyuri nyankore oruganda orujungu byo no muvermu orgoraga bemba kwakira andi twakira buzuma mutumanye ndi muzona gariko babanyise ngo kurya no kubyama Yesu yashashwire amina ari shango tsibre Pastor James kandi twasegubza na program yebere mnonga programa n'abaturikiza akasheshaka program eji arahanga bahereza umugisha mwe bare kutukura konka natsigana imbagambera ebero 30 byo kwezo kwa munana kwitiye biro bibiri kwa mwenda ensi yona Western region na Masaka na banda ba Buganda bariyo no bayijari yakayura kabura wa Pastor Ezra pastor kwenda kwijo mu kiterane cya Pastor Kayanja mukama nabaherezo iwe ekanise yo kwebembera irinka hino kesto yenda kuraba very good ekanise y'inkwebembera enangwe aha mu Ruboma aha SU regional offices aha nsaba turbarana my opposite Little Woods bageta Vidoi Ministries International wari mnonga Pastor James Muhumzan kuyaturetera makuru marungi kandi kindi kuteka nguna ba Paulo nuko babukozere batyo kubasa kutora makuru marungi mu bantu bakabasa kwikiriza Yesu nkomujuno wabo kandi bakabasa kutunganya encakare eyogeze Nchiricho butun charity aba program ya sisemuka twaza kumuraho kace ugarukaha nsagwa ntorekera rumura gwitu gwizoba agwanyimani obase kutwegitaho okubasa kuribika ngo twatungura hamwe ihanga utakarga program eji netugaruka
Sunday. Eshaha emwe y'omwabazyo nitukuleetera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe ebikugaliza omu mbabazi. Hamu okuhimbisa, okuramya nangwa n'okushemererwa. Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka iwo murebo wa TV West omuhanguzi omuhanguzi wa TV West omuhanguzi wa chamukana sente andika star 238 star 3 hash ukusalisa 10,000 zawe tamukazana hakuna mikwara 5 chikore speed ungana kwatandika zizo reba namba ya screen yawe urebe namba yawe urimu omukazi na warya akanyama ozo omuhanguzi yarebe karo aroshabo urgota aja nibanyeta bisisino asimu yonoreba hoki aja tera kari kaurire urira mashemera kwa wajani wa kwetwa hapa timuhumuza wajitera kesi mejo uri mwanya chi muri kitozo cyane so emitwara tana simu yawe ziri hozire cash uzumana direba aja ozani emirunde ngai zani emirunde wangure emitwara 5 maguma ramusha abantu babiri boka tutaye gweno tarindaho tera star 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe mugenzi witu aza numanya programu kirisimuka kurwo twatandika shahemwe nibe numanya ije niyetwene iguro rubuga bukasheshe Monday to Friday shahemwe kusashesha tusimuka mwena itu atandikira tugumeniwe programu nekigumuzamu twatuyina ba revival kurga kashozo ruharo kandi nko kumwama yabirebire nyuma hona Gideon umukoro mu guhindura kimwe ibironi bingi abagambiro bakuru abantu bamantu bagambo kajote nyotine kinyegire mushiyo n'uryo kandi bingi azo muruzungu bagira variety is the spice of life nabo ico abantu kuba bari binyora no goboko so abinji no basa no kuganyirwa TV West 1 ore TV West no zafutunge kugenda mwisho mbenu Bishop Magambo Bishop Katonene Bishop Twinomjuni Bishop Nathan ayimsubwe
na ndiyo ningamba abakanjireho Western Kore hati noreba details ejo nimbanta zineje tuwarinda kabanza nahende Bishop Magambo, Bishop Katonene, Bishop Twino Mujoni bona nibisha kuba bariyo nimpuranye no mwete abo kuba abasavinjiro witu nimba nimpura nimba kunda kana namara kirenta babwine aminonga Bishop Magambo na Bishop Katonene akwa Twino Mujoni situire nawe kandi kira kumushanga mukoreta ryemwe nemwe so ayino mwete nko gwanje niwe joro ndijo wajoro mwete oze ihure bwambe kuba rwo mukanwa ture revive yiteriye yakare emyaka 9 eyasya kandi kuyizire mazime katambira ababine bikambe byetabe bikaragara ababire barya baroje bakarokoka ababire barya bisi abarye nshamba no bwirobo ruhanga yabatambira babaje tutekateka ngo emyaka 9 nebinja bakirire omunkoransi ya mu revival nabwo cyo celebrating emyaka 9 nanye nimbasa kushotoka riyari sure nyoni nyijwaho former emeritus archbishop Olombi. Look. Oh. He's a tukura ni wajira iwawe? Yeah, that a man. Serious speaker. The inspiration. Yagamba nuruwa mbwenu kandi tujya mu nabandi bona bari yaho. So kandi ko kubagamba actually noreba umukoro ngo kuba mukoro kajuti no gwedin kana. Mwana ati bagwana bagamba cyo kukomera umudini. Kigambe. Idini knowledge eyiba kuza kuhereza knowledge cuts across. Aha mbosho kujuna abantu bagamba Yesu nebinde bakuza kwegesa ona atebe biza byaye babite byedini kana so nyesiga itize chumenuko no gwavu ryomwe so tubasa kwikayo physically abatakubasa TV West neza kusiya mikoro hati ngo kwenda tuganire cyari to kumuteka teka nicukuru munonga ngwa TV ya tuganira habinte bikutwata ebikutombeka abo kubi kutwataho ni byinji haza bitwato kuzabana necitwe nanyo na cyate turi abazire ni uko ry'umuzire winabana so ibintu bandi bitwataho ne byitu enshonga zihangeri nezitu mwenu nebinde bitwataho twena now this morning twenda kureba enshonga kwateye no bushomankuzo mwihangarito ubushomankuzi turi ranked ningashi twino mwanya gwahiguro mu mahanga gakusinga yo kushomankuro mu nsiyona obushomankuzi okuchondoza nukoreka nguburu mwaka nituferwe sente eziri hagati ya 9.1 trillion to 10 trillion corruption buru mwaka gumwe myezi 11 actually trillion zoba nimo mukira kuba no kira kuba nibigambo kebe byo trillion oba niki terewaswa waswa kandi ubundi bakabaye n'ekikuza sana techo rugana ninge cyo runanga kuri cyo rusoga ati icyo cyako now 9.1 trillion abo kuba billion ni million rukumi hati billion rukumi trillion hati ntuferwe sente eziyagati ya trillion mwenda okusyari 10 hati ezo bada kubara billion zizirumu hati zazumu thousands kwenda gukurikiriza kwa byancaza amani nibinyizya hati no ko kuzurura bwinjo banze tukashe nizitwarwa bahe bono bazitahi rero baceza bazahi bonka baguma tubina nangwa it is surprising and shocking kujangwa umuntu bakitwebembera nari nko mwebembezi wawe kandi ari kwiba konka eze sente tujango nizo tufeyirwa kurugatubaho nizo favor mwaka eze sente was converting was to America. It is around 2.5 US billion dollars. Nozura buru mwaka buru kusandika to mwaka twabare myezi 12 tubatfeyirwa sente waza kureta twabana patriotic major ezo figures zorijeho hatugamba haburwe nguzo bunka reka tuzirgo figures ni kimara mane tubazo utagamba tuguma twasere tunkamba kashi nanyo no batandika kumbiha biha kujanga hati nyo kunta chikozere kaninye shembere kandi manya kuri mabantu bebuza bicara tugu kayisongwire kanakora katurajwire kunkaka koze ibintu bingi hati ba comparinga nogo ina hazi nyankwire now ibiro bishatu
tutwira ahantu tugamba kurwana sobushomankuzi president nakigamba minister nakigamba radio nzigamba tv nkeje ntugamba buri mwe nagamba fight corruption harone namba wajiroti manyatere nambeji hare bitongore igg anti corruption manya whatever manya shanachi organs have been created to fight corruption nobwebe bikozurwe corruption ekirya nichi ekitakozreje in your view abo kwato turiya kombeki yange Uganda yafaniza kutufera twene no teka charity as a Ugandan ninga hiba kugira ngo hati you know haburachi tukakora cyo kitakakozera abo kwa twina mahanga agabegara corrupt with time ikacendera twine na heta kiri ijo twantugamba sirimu twashanga manga gamwe bari yansi munongera inketari konka iriye higo na corruption the same hina kushanga tari ninga ari yenche konka yitur iriye higo munonga you know jirangu ninga hitaka kozireje cheme kwata aho kujota hatwanyweza aho tuti ikizubu niho kiri anako gambire ngo kizubuti the stage ya development eyitushiriho ekizubu ekiriho ni nitwe nk'abantu mindset zitu ko kuzemerera kuziri ziri too corrupt kugira ngo tuzakabagari barrated kugira ngo umuntu atandike kuteka outside the box amanye nka twakoreki ekikaho umwana akajangu in rebels we are rebels hence a menace meaning umuryaba tukuteka nibo bine kwambarwa nsa corruption themselves they are corrupt kandi corruption yaba bakohoreza ngo babene bo barwanisa corruption hate yabone doublinga yabariya aboro kuba noteka ngo ariyo baza kwata that is 1 2 ninteka ngo tabireho punishments ezemiringo etari yemwenema kugira ngo wibe sentence ya hagati yezi na nezi ekibonerezo nikingana kiti ezi ya hagati yezi na nezi ekibonerezo nikingana kiti echo kubanza kabe ninkunda kuri omuntu nabingwa hamurumo kandi arukakwa kumukaka ninga shikumujemesereza kugira ngo esente obwinje bwazo eziyibire abaso koraki abaso kuzishashura zigaruka mu system zicendeze ahariya ibanja riye twine eriyo kugira ngo nuturuzinga trillions ziri kwingana ziti buri mwaka so twahirwa tukakukwata zazira trillions umwenda tushangwa at least trillions ibiri zagaruka kandi zadireke zagasha ahariya abantu akabari abanya-Uganda abarukundi hanga ryabo atabire corrupt ninga bagira ngo zarenga ha sentence bajumbura je ngu esenteste nizo basize kurya umbushomankuzi bakutaha karaba turebe mbakwanuka turebe nofa tutubutunu ensiyona ne kureba abo kwecho ni mangura hanga akatitaho ubushoboroza hari yaho kabatwebe mbere kugira ngo umuntu yakora umushango gurukogaho abo kwa nombwire bwa yabakirwe munsi natambura ibintu nkebyo bikaba so ninja ngo mbabino I mean orusa ubushobozi uburgira na haruhanga kugira ngo umuntu wekikankecho abase kutebwa hakaraba konkani kikutangaza mujuruzi umuntu ngo am house arrest oryo wawe oryo swimming pool yawe ko kwenda impapura z'amakuru bazireta ko kwenda kira yenyamba bagikushangisaho ko kwenda akamotoka ko kurabyara bya mwa round kavugo ziro toyetorora abajenyi mujurizi yananda kureba it is okay naija kushangayo hate John house arrest yes tinyanjire konkano rangu birimo kumemesereza birimo kureka ngo in fact you special kurimo kureka ngo it is okay ntuza kwiha image yawo mbantu konka nito tuzirire abo rero nontunga dero za kushangushanga ngo sente zatebwaho kugenda kora investigations ahabikwatena na corruption nazo zonka nywende baziro nifa kubi bariyomba addinga ninja retwe wundi hibirwa trillions umwenda wayongera mu trillions zishatu ubwo mando buzabaki wayongera mu trillions zishatu zo kugenda kuza kucumintereza hatwoje ngo bari ababira bo wakwasire buriyo kagabo bahanekere noja ngo bikabende baho sonye niteka ngo niyesho ngabo enchi corruption ekiryaha ekijunzire ekiryenjugure kirone turiro ko munda heru turi nkabahurire konko munda turye bishankara ahabo kwa there are no serious punishments kandi abashime kubambaza in rebels they are rebels. I agree with you entirely. Awe chingwichirizana niwe charity mwene hatu nwakwe na rwanisa corruption
nemirundi minje itwahurire ngo paka otochiko two mu parliament public account committee ngwati ngwekarye chitugeche kuchondoze ki bavuga make bikuzana mwe ntuza kushaka ato shoberu atagachiko nikaburza abakoze sente inflated prices kandi yabokosa miliyoni 10 akosa higana mbona hati atubunga orango barire chituga ngo nabo bataka koro kuko bakwera bakora ba hato yebuza who will save but I agree with you entirely why anti yo mtsanja no corruption no reba tukabire serious charity serious na no ho mujuruzi inteka kihanga abantu kabasha turabasa kwa bintu mwete go kurwanisa corruption konka mujuruzi kwa kweza kohereza nyowe for example ngunyije nkurwanise hatiwe kenyine niyo garuka kwa tariyeze zuwabo yibere mwesho yibere miliyoni rushanju ukakwataho miliyoni 10 okazimpa nizibanza kushara kiziye zindi rukago nache tugereza kana atezona nenshonga abwenche kiryango kweli konka no manya abwenche kiryenshongejo na nezindi nemwarizo abwacha ati ninyenda sente ndiyo nyine binshobire ninyibuza fizi ngiye nanye ninyibuza ntibitono mbombe kanyonka rogoha nyibuza ntona amazine bigereka bya hati nchizangize kuchondoza charity akatwara billion. I'm just using as an example. Charity akatwara billions zeyitano ezo 2 miliyoni 15 hati charity nchimuhikaho ajata ati tutwaze tuta awishye nanye kuriya ndiya kasente kace hata kwata miliyoni zanje zibitano atpa kora report ngo mukazi taine shonga tumurugaho hati nyonye kandi corrupt hati mbergaho report ebura nangwa bajyangu kandi wabe namchondoza ngumanya chi oshanga tkoze report nunji no kazi allegations tumurugaho when oreba corruption yona tikwiza ko but you see ezona factors oyibre na gurabanda ba kubena bamchondoza bamurgaho but do you know why tukajikora ga risk corruption tukajikora risk corruption neba risk ninga shine tinwa omuntu ayivire ngo kucharite yatandukana gamba twiza kwato 2 miliyoni 10 cyo kubanza mu rumugwaho publicizing burahamwe honense kumanye turukose bwambo byo kugira ngo natwiba katwiba tubyamanya misappropriation of funds ubwo burimo bwangu ubwo no mushuma ebishani byawe bya TV byo mpapura za makuru kezi byama radio bagamba haza tukubaninge okuruga hati ohinduke a public scandal toina horga rukombantu ahora shitame hona bajengu nuwogo. It happens in Asia. Kana shashura ne sente zito zishashure kandi zitemu namagoba kwako jengu zikaguma. Toina horzo mbantu tininza kwebembero tindi yayemerera nkwato muzindaro mbantu ngambe turiyemerera na mwana w'umuntu mukanisa ekine kikormo. Mutaritungana visa yo kugera iwataya. Kwenda ki? Westanu. Now, hati turargaho esente zito zwa ibire emyaka ebire hwireho miliyoni 10. Tuzakiri 10. Eze sente kurutwa tuye tukayombeche sirwaro. Tukabe tusevingiremo abantu binji kandi hata inabafire mbwenu ebe byono nuroza kubishashuramanya hati habire inflation ezabe ziri miliyoni 10 zugure simweji hata je simunegura miliyoni 12 hati twacendi 10 zuwibire hati esente nazo zine ezakube ziri nkamagoba guzakube zikoze kiba serious amanya ngwachikora nirpe to ine horgarka kukora mbweno okurugao kukora umurumo bwamugabo bano government taro then twiza kukoma kurigirira ngo kwa wagambere hati miliyoni 10 tukakoma ko wa billion hato wa miliyoni 10 tuza kumukoma imyaka 30 konko wa billion zirmuna na saa charge kandi esente zo twenda kumahizararwe ntuzaguze bintu kandi tumutehe mishango yona jihoze yari yo wogwa yagweyo ugahagwa agwembezomenti ozagwa amada abebine kwese mbaze yibabe iwarire sente zayo bakafa nkebyo byona tubukutunjike hato umuntu ayebuza hati nimba ninyibirake kuruzinga buri kimwe nabe nkozereje turiyo ntuzomuka humuro konga turiyo tugezeho kureba ebitwakukora bikaretera abantu bati no kwiba haturioma kagumira ebyayine akamarwa nebyo yangerera kacyendezo bushuba katugari cyaho naho program ne sisimuka Agent TV West.
kurugo mu Misiri hamwe no mu marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurugo mbahinje n'abarisa wabo hingire na mnonga koko abo kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habo kandi tuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukoro kwenda kwega ojere chinte chuwayongeraho echuwayeganiwo katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwena izaha yebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharuho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hata no rwo rugendo kandi ndebere entasya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kwa abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone yihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero Sunday Ishahemwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi hamu kuhimsa okuramya nangwa n'okushemererwa Kurwa mugenzi witu omukahumura gacha twakuraganisa kuzamukana kwaka twakarugire muri rede program ni simuka ni Vincent Mujuriza hano ya nyineho Charity Chobutunji tukiriyo tugendo misho na program yitu okusya obuturagendere ahashaha ishatu Ebirabi na mwenda byo kwa munana nizoba ryawe hano yo muri Mbarara arwa mukagoro n'urwa mukaga by the way nibageta Connect Market Day kandi riyo neija mchimanyisa unizo bari yamani neza kuberi University in mchimanya nibakuretera izoba ryona ryo kugura ibintu byo mutindo birungi ebyo kushemerwa ebyo kuriya birungi ebyo kuriya bitu byaha na n'ibindi bintu birungi munonga bikushemeza amagara icyo twakwita great vibes yija oyekira mwanya ogwa University in orebe business insya kandi ubugana abantu batari baburijo abari nyuma y'ibintu ebi gure ibintu ebyo kwekundra ebyawo byo kunda munonge byo tuhano byo teki nacho go bice kibachigura kai nebindi kandi oshagice abantu abariyo bareta impinduka omubyo bushubuzi Shikirize biroto byawe orukwika mwanya gugwa Mbarara University in orwa mukage birabe na mwenda utakabihuruza amatukonka ecyo rakore gambira mugenzi wawe oyije nawe ohika mwanya gugwa Mbarara University in kandi base kwegurira ibintu byo mutano narwa mukaga birabe na mwenda weekend age Mbarara University in nibageta Connect Market Day esho nchimanyisaje nimanza ngo abantu bo mutana bashubuzi bataru nabona then bebintu byinji iyo kwenda kurya ibintu ebitari bya burijo bunde byo tamanyiriro mu hotel gitu gaburijaho kubori ebyo nanuza kuba biriho shopping ibintu bitari bya burijo now Connect Market Day ombugufu nchimanyiza ngo is a combination man is a correction
of very many people in one place. Hatu neza kushanga ibintu bitari bya burijo nabwo ico sebo nyabuko hori bikaka sente kawe urwa mukago ikire arimbara university. Chonchi mayinsa ngtwaruga omukutorotora omukweyera omukutebekana. Yeah, it is this very Saturday urwa mukagarwa hamero omukwezi. Hatiwe iha yakenda kawe karungi nakakito kawo jware hatoshitira ha university ine ibindi byona utaka birebireho ubanze wareba abantu bechikankecho business zezi orebe ufune connection nabona nebindi then nabonye ubone ko yongera kuza umumbaga ukazanka hi ubundi ukabona ine kintu kitya ubanco wagenda n'abantu bari buryo wo mutano ahizoberiyo ryenyene eyo rwa mukaga turi yahashonga ya corruption ningashiyo urwenguzi kureka kutoza mugahumura mujurizi naye buza nagira konkashi abakuba kubambara ntubugamba bagira ngo karere beze mpumi utuzi kumanya ngo ejo ni Uganda ngo beinge Uganda ni ze full time job ngwe hati no teka ngo bone baba banza kuteka ha corruption ngwe barangu bebi nakanwa ko kubasa kubigambaho bacango afana agenda amaguru tugamugaya kandi burubwire bwine abakubugambaho kandi ubundo kashanga haba hempinduka. Try and error, but that has not error really. Charde nyowe. Uganda utokubasa kwindura teka. Teka anje tuyantonde kihange. Ma Uganda belongs to us no twakwevuza buza. Izobe ryo kurugaho kazahande ukibano ijo kashanga ngo urebere kandi wanyu kitariyo no ura washasha because mushemeye kuba mukino wanyu. Hakani kirungi abo nji tutachine. Uganda is our home. Hati charde ningo ko kurugaha ukazahantu ukabyamaje ukashanga ejerje hatukigaruko wanyu kandi ukarebe ati no uraniwe but why don't we have this good thing here? So Ugandans yitu tugendeza kukire zindi nyowe in my view abo kwa ramahanga gutukumanya ngo bagira ngo kuwaheza kwiba icyo kuba they strip you naked nabakujure bitinsa byone byo biro ine mwene overbre mwene oshoberwa haza cyari tabo kureba hatubatina bagira ngo umuntu birariyati obe nagendera mu motoka bamukomire ari nekitinisa kiti bamukomire bamurabya hakomira ati mpingo bamutwara ryo mukote bamuyo mukote bamucurukana mbwen corruption eba risk charita abantu batina and this happens in Asia, this happens in so many other countries and muntu weshikutangaza hatu byo mahanga gatungukire why they developed because obushuma kuba aburwanize sente zaba properly used hatu nugare bagina marwaro marungi n'amashomero marungi transport systems buri kimwe cyona hati do winja ntwendebyo neshaji ezo kuturetera hanko buhwezi then bakagaruka bakateka hamateka gebyabe bakwenda kututegekesa babanka bariyo nibatkonkwaringa batinda directed mbwenu kushanga ngo itwe twaye kunganya twerundana esente tukarantu zafera mbahabe nkobo nite tukabona tukazaharire ngo ruko yongerayo nduza kufa tubayo tuyatwajira we are still a developing country up to when twatakubasa kwekwata wakwata sente zikutwibwaho buri mwaka 10 trillion nureba budget yito kwe kubera zaba zitibirwe ne sente nyi actually ntubanturonde sente hero zitakwingana neza kutwibwa babare mnonga nziba ziri incho shango kunturonda yezu hati ne sente nyingi ne kitori chango a budget yito yitkuba ntuzakozesa twakwakira. Hello. Yes sir. Yes, we watch kumurira kuranga. Turireje sebo shani okorire mukoranye nakushemerwa mu juru dinamukuru cyane ite twakwakira mwa Ambrose. Yes, umugamba na Ambrose chenzoga kandi chenkungu pakudarwa ari mu mpungamo babare ko umuntu wo mugasho mucweka mbona ninyabuza bisheje corruption no kujurwanisa egera budget yo kujurwanisa aha mbona shikande ko betajine aba bakujurwanisa ngumanga aha turangwa n'umusta ubundi murimo kubona naisha kandi siona niwe kureba koko muhandi cyakajyango byo kugesha nibingi koko abageshe bake indeed abo nchimeno stomo mwakwimushoro muri yecho bamwe stanga abantu bamwaci kandi nabwo twakamwe barire bayenda mba muhanantura yabo kujango yataho mu nshonga zabe zikubakwataho bene kutukoza parliament ego ubundi ngo ine anti-corruption act ejo nayo netanga kuba binga izindi kigambe
turanze umwe bitakusimbuka kandi buryo mu mateka aha wenje tuguma turebere ngo n'igitabo cy'amateka kipine mu gashoro mpurire ngene niyo shaba nk'abanyadini ubundi ndo bayebendiro okushaba kandi abateho amazoba tugume tugira ngo tushagara bari benguzi ubundi nawe arabe batabanze kuje mwiraniza kuko abo mango y'inzobe shara yabashumaho okay otherwise urureji icyo nabuza twe kubenya budget bagira bateka amamano bafashuza babahereza information yego agatuye tweta n'abakama abakweteka aho umuntu bamanya wampe nza kumanya ubundi babataburize abantu bo gutosha muja kushanga ngo nabuza ko ubundi tubamanya direction amazima interaction y'abakama ningashabe bembezo n'abantu babutosha niyo yandi mu kabinda downate therapy bari mnonga mwebari okay sir amateka ko bwana gakora cyakubencye tengesa kugira ngo bateho icshare cesente eziragende kuza kurwanisa corruption nkwate bifire ngarike nyongere mu sente zanje mwene cyo niki twine obuciko twine organize ni ndanje noranje hati yes turiyo tugira ngo twine n'ibitongore cendeza volume ya TV set yawe turuzane twakweshengereza twine bitongore bitari mwana mu bikujunaniza bweki ona shibikaremo kashikubiremwa IGG na nabihe kashikubikuremwa bigumaho kariya cyakuremwa bajya ngo icyo kandi kora mu gwarema je mishare yibabasha cyane bayafaki aha we facilitate them fuels moto kachi so corruption age nyono nsroti ntwatire simu zawe not mwenda noti ina mwenda abamwe bagumize nkarere baba ngushana bayibo muje ni Uganda owafana je n'amaguru tagamugaya kanyamunye kashambiguru eto mshisha fatire nitwaho nho turi niwe gire cyo wakoraho not mwenda ina mwenda bazo cendeze volume ya TV set yawe twakweshengereza obase kutambira ihangari ya Uganda ekine cetenga patriotism twetenga kutaho budget yes konka tubanze tugikore risk etinse yes ego sebo yebare kubayo bari kutereza amazina na watera tusanyisokuririza Mr. Mutawe ono Mutawe obadde kinawe ya sebo yabe hurra konko garka muku musasiri ego gavumenti yajya uburangiza kongera senya nangize ka gavumenti abaganga bino kutogambe kumwe gamba magana avuga batari kuri wakutumiza rubani kubanya mu yambe bire kutoka baburude kugera no kandi kutokola yeye tunaba tunafanya kuja mu kubisho kandi ati gavumenti kore no kuvuna izogama yo kuteya mu kuba babiri kugira kenshi okula birasiyona baba ngene ngobera kala ngene kunonyereza mbuzire bajimwa bwaje kunonyereza aho azikira atenga tumtade ko no musara asirwa weba ego baba eto bogenda kuchikorera chikati apere kwa kula kwa kamento kusomo ndine nanje kubigerere mulina ego abari kubandi kumirera kwa abantu makuru yari mbere cyo kula birateje kwanga Kalau kuyamba pun wamila ngaji bawa kata ibu apa nggak apa bana berjanji bana jadi ke ini nggak perlu kubera nggak pulang nggak mau nani wallahi itu kuyamba pun tadi bana nggak perlu tadi jaga wanju ini wala ko nggak tahu tuyanze ya Mushuruza rinkiwe no hurori nyankore konko uyogarka mu Ruganda ata nawe na hurori Ruganda ukagarka mu Ruganda so Charite yacu tizwell nimburaje munonga tokaza kungambu yo mtawo tari chikoro kangambu konga ati bajangu bigambe nindanga ati nimbigita mbandanya tati echeche nchikuratana stane so ncho chizukinya kwiyo ninkusima abwenteka teka yawe and we are all concerned and shonge ntwibuza what went wrong ona mazuma twina corruption twine manyaniziha mushuruzo butata behind scenes wacu gambo je tkunka hate hibyaka Nehinda
Ambrose Chenza Ganaga. You're welcome back. Aka kantu ka budget ni cyari seriously. Akana wara na memo soko afutanga n'umusura ngine shobozo yakoraho. Anti-corruption budget. Of course. Mbeno bagire aza identifying what gambe wahereza umujuru zo ufenano zubogo. Na wakaba empowered akabasha kwibatungamo. Yego. Na tepa kuhereza information ekwetanja. Mbeno nabo kujya kuturugo mwanya tuze mu Burundi. Aka kantu nako bakihe yoje tumanye waro team mbango kandi neba facilitated. Ego. Ekora umurimo w'urugo y'ikiyamba then facilitate zimejo nenye desa na narejo sanuba ba facilitating bafunga mubyanga. Ego. Otherwise sente nekore ndisho. Konfa okugira ngo sente nekorwa wrong people kandi bagikora nabo muri ngo kurwemo. I get you right. Yabare mnong omukuru okuteza. Najika mzego banaja tshamkaga omuntu bakwatombire bwa covid bakukome. Shayi ibiri obe watahira umuka. Na evere one kopedini. Mazima ibyo kabyakoze. Nyo wenta katire musente. Kandi uriyo makiciriza ngo. Mbashatu bwe cleaning deterioro nekora. Mbashita uzakora nacho. Kandi gatandikira umanyeka koro kukubanze kakora. Bakatira nkijo bazitaho umwazi. I think corruption tugiye membabazi. Tuyine message number 1 tuyina kahuke. Ko muntu kutwiba. Yes sir. Hello. Konka shikika katwazoga. Orirota sebo. Amazina nawe watera teka ya briefly turiyo tuza kumaririza. Amazina Argentina Programme ya Matagarama. Yes sir. Mimi naza teka teke. Abantu bari kwatwa kandi bakitwa. Bakitwa akafaka rugo. Kubanga abaterere mu munonga abantu batwara ibintu. Ya. Ibindeka kubitugotera mu bono bayo babitwara ko makazao. Ogwa kargaho ite twagumiza mu nyanga. Abare mnonga aho witshema omuri Kigarama wa terezente kateka yawe. Kandi umuntu kafakargaho tukagenda misho. Akafakargaho twacendeza. Bakamutega akaraba kandi atuje abantu bakufa life kamuzamu. Ato mushuma yafa ufai. Kandi nanta kwendeke nanza gamba ibintu bitukenda. Akahuje ko umuntu kwiba. Then abo wabo bakamukura tango umwana witu. Umwana wanyu akakora ni contract yo kwibihanga rero umuze kumurira. Hati bacheza gamba batyo. Tukagire imbabazi nyinja higuru naho. President nasasira abantu. Umuntu kana ibiri hangare kihangare ben juri amusasira. Hazeyetu nocho basa. Twaza kurugaha bishemwa kire nakabisisi nakutwatahamu katumwachire utargaha program ya sisimuka. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences. Wasisameno kala ingangungo mwebani pesakane